Ungan és el primer cop que ben un cursus bilingue de la Mairal fins al bac. Amb un cursus qui s'és perllongat Ungan, amb la d'ouverture en classe de 6e, et ara fa 4 anys que és al liceu la secció bilingue també. Donc, se podia pas passar a costat d'un eveniment en ciutat dins nostra vila. Dins un gran corredor. Abbiamo fatto un dictato, dunque abbiamo un testo di un libro che il professore ha causit e abbiamo fatto il dictato, poi los terminals hanno corregit las dictados del mai piaciuts. Era simpatico e es un viaje de nos veire entre los occitas de las escolas, los liceans e los col·legis. En train de corregir las copies dels pitjos i dels col·legians l'any mitjú. Hi ha pas trop de fotos babla, mas és veritat que per nos accents és complicat suscitar l'esqueletge. La dictado, on peut dire que és un pretexte. En fait, l'idea és d'acampar de monde que són interessats per la llengua alentour de la llengua. Et puis après, ballo les casens amb un grup que fa petar la cançó, que fa petar la musique, de dansar, de s'amusar, de passar un bon moment en fait. Donc, sont le groupe Fresinat, qui sont un groupe de 4 musiciens. Donc, faisant des musiques avec des instruments traditionnels comme la boudègle, et la bouesse, et tout à coup, fait une multitude d'instruments de notre région. Et donc, la philosophie du groupe, c'est une mescladis del Tarn et de l'Ariège. És important un peu de faire connaître toute la culture qu'il y a derrière et de montrer qu'il y a des joves encara qui jouent et qui promettent la culture occitane et espero que venguin aquí et que facin quelques événements gratis. És important de veure totes aquelles generacions amas acampadas per la llengua, per mostrar que justament la llengua és pas una fa d'ancians, és una fa de tot el món, de tots els que són interessats, des mai pitjors als mai ancians. L'objectiu principal d'aquest dictat, on que se passe, és de passar un bon moment a l'entorn de la llengua.